Drugi zapored v domačem prvenstvu brez 100-odstotnega izkupička v tekmi proti Domžalam, po zaostanku na koncu rezultat 1:1. Tokrat v ekipi znova nekaj sprememb, zaradi lažje poškodbe ni bilo Jana Repasa, enega najbolj standardnih v tej sezoni, tako da je Damir Krznar moral na novo sestaviti ofenzivni del ekipe. V drugem polčasu pa smo doživeli tudi debi novinca v vijoličnem dresu. Behar Fetaj je vstopil v drugem polčasu in pokazal nekaj dobrih scen, na koncu pa mu je veselje za zmagoviti gol preprečil blok, po katerem je po odločitvi VAR-a ostalo brez 11-metrovke, tako je ostalo pri zadetku Jojota Iličiča iz 11 metrov za 1:1 po vodstvu gostov. Vsi najzanimivejši trenutki sobotnega večera v Ljudskem vrtu v nadaljevanju. Tek danas će nam ta 2 boda faliti. Ne ova danas, nego ona u Rogaškoj, ali šta je tu je, s toga se ne može. Danas dobar odgovor drugo poluvreme, s drugom poluvreme možemo biti zadovoljni, kažem, ali problem je bilo sigurno to, taj prvo poluvreme di jednostavno, žao mi jer sve što smo predvidjeli se i dogodilo, ali nismo odgovorili.
falilo je to da opet nismo poslušali trenera. Cijeli tjedan je govorio kako je Domžale tranzicijska ekipa, kako su agresivni, stalno sprintaju, da i moramo parirati 100% ako ne i više u tome. Mi nismo to ispoštovali i ovim putem se u ime cijele ekipe ispričavam treneru na tih prvih pola sata. Po 3 zaporednih zmagah, zdaj je 2 zaporedna remija, še naprej ostaja ekipa v domačem prvenstvu neporažena. Naslednja tekma v prvi ligi Telemach, zadnja pred reprezentančnim premorom, pa prihodnjo nedeljo gostovanje v Celju.